Nemam vremena da pravim objave za društvene mreže. Stani, daj mi par minuta i objasnit ću ti kako za 20 minuta da napraviš 20 objava za društvene mreže i to kvalitetnih objava. Ostani do kraja uz ovaj video. Pošto nemaš mnogo vremena, brzo ću se predstaviti pa idemo odmah na objašnjenje. Ja sam Vladimir Mladenov i konsultant sam za digitalnu transformaciju. Inače imam svoj YouTube kanal i imam naloge na društvenim mrežama. YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok i LinkedIn. I ono što je najbitnije za ovu priču, pravim sadržaj na svim tim društvenim mrežama. Pa kako ti za 20 minuta da napraviš 20 objava na društvenim mrežama? Evo kako. Snimiš horizontalni video za YouTube od recimo 5-6 minuta. Snimiš taj video gdje ćeš objasniti nešto u čemu si ekspert, tema koja ti je zanimljiva, može da bude i neka promotivna objava gdje objašnjavaš ljudima zašto nešto da kupe, zašto da posjete neko mjesto, zašto da angažuju tebe za neku uslugu. Kada snimiš taj horizontalni video, izdvojiš dva segmenta koje su po tebi najzanimljivija, koje treba da traju recimo 30-40 sekundi, znači ne duže od toga. Iz tog videa horizontalnog isečeš dva segmenta i napraviš vertikalni video, znači od tog horizontalnog napraviš vertikalni video od 30 sekundi pa to puta 2, koji ćeš koristiti za TikTok, YouTube Shorts, Instagram Reels i Instagram Story. Jako je bitno da te kratke segmente titluješ, možda ubaciš neku malu animaciju ili ubaciš neke emojije, sličice, da to bude tako interesantno i dinamično. Dakle, samo da ponovimo, napravimo presek. Imaš jedan horizontalni video koji traje 5 minuta, imaš dva vertikalna videa koji traju po 30 sekundi. Znači imaš 3 komada sadržaja. A to je i dalje 3 objave, kako je to 20 objava. Sad ću da ti objasnim. Imaš YouTube video, to ti je jedna objava. Imaš dva YouTube Shortsa, pošto ova kratki video snimci idu u YouTube Shorts. To su ti 3 komada sadržaja. Taj isti koji idu na YouTube Shorts, idu i na Instagram Story, idu i na Instagram Feed kroz format Reels. Idu i na TikTok. Znači to je već 9 komada sadržaja. Pazi dalje. Na Facebooku praviš jednu objavu sa dužim videom gdje stavljaš link ka YouTube-u, to ti je ujedno reklama za kanal. Također u nekom vremenskom periodu sa nekom malo većom distancom ubacuješ i dva kratka videa. To su 3 objave za Facebook. Isto tako uradiš i za LinkedIn. To su još 3 objave za LinkedIn. Znači imamo 9 plus 3 plus 3, to je ukupno jednako 15. Isti postupak ponoviš i na Twitteru. To su još 3, dakle već smo na 18. Vratiš se na Instagram Story i na Instagram Story postaviš jednu najavu gdje će biti link tvog YouTube videa, to možeš da linkuješ, i sljedeći story sa objašnjenjem o čemu se tu radi i zašto ljudi da pogledaju taj video. To je ukupno 20 objava. Sve ovo možete uraditi za 20 minuta. Kako znam? Znam zato što ja tako pravim objave, snimim video, isečem video, ubacim titlove i postavim na društvene mreže. Ne treba mi više od 20 minuta. Možda će vam u prvom trenutku trebati malo više, ali kad se ušemite, verujte mi, ići će vam vrlo glatko. Evo ga jedan bonus savjet, možete napraviti još objava. Kako? Tako što izvučete transkript iz videa, onog dužeg videa, i napravite tekstovne objave. I te tekstovne objave možete vidjeti redom na LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram Story. Znači svuda gdje vam se dozvoljava tekstualni format. I možete, ako imate vaš sajt, da napravite i blog tekst na tu temu. Vidite, mogućnosti su neograničene, a ja čak nisam pomenuo ni sve društvene mreže. Nemojte da vam bude glupo da ponavljate isti sadržaj. Naravno, to ne treba da ide dan za dan. Ali nekada nije loše da ponovite, recimo posle nedelju, 2 ili mjesec dana. Zašto? Prvo zašto nisu svi ljudi vidjeli taj vaš prvi sadržaj. Naprimjer, ako postavite na Facebooku ili na LinkedInu link ka YouTube-u, to retko ko vidi zato što algoritam penalizuje linkove ka drugim sajtima. I onda postavite native video koji je kraći i to ljudi pogledaju. Dakle, to je jedan razlog, nisu svi vidjeli. Drugo, treba da izvučete suštinu. Ne voli svi da konzumiraju taj video sadržaj, naprimjer, dugačak. Neko voli da u 30 sekundi vidi sve i da mu se to titluje, recimo gleda na poslu ili u školi i on vidi pomoću tog titla, sve mu je jasno. Treće, ukoliko je bitna tema, nije zgoreg da ljude podsjetite o toj bitnoj temi. Ukoliko je sadržaj dobar, verujte mi, nećete dosađivati i ako ga ponovite na naravno malo drugačiji način i nekoliko puta. Ukoliko vam je potrebna pomoć da napravite marketing ili content strategiju, javite se, rado ću vam pomoći.
Želim vam puno sreće i uspeha u pravljenju sadržaja, a mi se vidimo i čujemo nekom narednom prilikom.